Filmček posnel, kako moja žena smuča. Včas je pa Raka Alpe Tour trenirala. Malo približal, da vidimo tole čudo. Evo. Malo je že pozabila, kaj dolg ni, ampak bo hitro v formi. Evo, to je pravni element. Šlatajo. Ma greš ka zmaje. O, skale. Glede, postridna grapa. Pa še en tanki plas. Ne nekaj povej, kaj te snimam. Ne grem nikoli več tega.